Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырдын азабынан зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Кабыр азабынан не дедим? Зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Зикирде азыркы бардыгы зикир келет. Салават дагы зикирге кирет. Истигфар, астагфируллах, атубу илейх бул дагы зикирге кирет. Себеп дегенде беркилер го түшүнүктүү эле. Субханаллах, Алланын атын атап атасыз. Алхамдулилlah, Алланын атын атап атасыз. La ilahe illallah, Allah'ın adını atavataz. Allahu Akbar deyip. La havle ve la kuvvete illa billah deyip ataz. Salavat kaç? Allahumma salli. Allah Teala'nın adını atavataz. İstiğfar kaç? Astagfirullah. Allah'ın adını atavataz. Kim kaçı Allah'ın adını atasanız bu zikirge girer de. Emi uşunun bardığı tilge baylanıştı. Neye baylanıştı eken? Til menen zikir. Zikir iki türge bölünür. Bir uşu zikir olur.